Atыңыз Самат. Очередь қанша жетіп қалды? 12. Жоқ, 90 очередь. Hazır emmi. Қаншанчы кишиге келді? 12. 12-ші кишиге келді. Уақытысы мынакей. Saat 8:40'dan 14:00'ga чейин. Bize salvatçı, siz yatta жалғыз эле иштейсиз бе? 320'da. Мынакей ичинде очередь. Бул эже жалгыз өзү эле иштейт экен. Saat 2'ge чейин. Бuyakta kişiler полный ушул жакта күтүп отурушат очередь. Саламаттык сактоо министрлиги силер ушул жагын жакшылап карап берип койсоңуздар жакшы болмок. Справка 83'tü алыш үчүн мынакей бuyakка урологко кириш үчүн saat 8'den 10'ga чейин эле жазып коюшат. Мен таппайм өчүрүп коюм. Мен көчө келген. Көчө келип, saat 10'da gelip saat 3'e çeyreğe öttük. Anam, bana bu çiğdek sana bu yerdeki oturgan hirurg saat 10'a çeyreğe kalalan dedi. Saat 10'dan keyin gelsek jönül oldu. Pasient hiç kimi yok, kişisi yok. Boş ele oturatты ана biz gelip ayttık. Biz erten geçipey kalabız. Bugün alıp koysak albay koydu. Boş oturup pasiyenti yok. Ana biz başka barıp başka hirurg менен сүйлөшүп, ошо кишиден өтүп алдык. Ал жакта хирургдар пациенти бар, ана бизди да кабыл алды. Бул жакта отурган мына 323'те отурган уролог, хирург Халыкулов Автандил Курмашевич saat 11'de oturdu, boş oturdu, kişisi yok, bizdi кабыл албай койду. 10'ga çeyreğden. Көчөдө бир 50 киши келген, жетишпей кетти. Азыр биякта дагы мына 90 киши жазылды. Saat 10'ga çeyreğe 90 киши жетишпейт. Ошону билип коюңуздар. Саламатсызбы? Siz бул жакта иштейсиз да? Бул жакта иштейсиңерби? Хирург сизсиз, а? Убактын ким бекитип берди могу? Saat 8'den 10'ga чейин дегенде. Администрация, биякта администрация бекитип берди. Именно справка 83'кө saat 8'den 10'ga чейин эле кабыл алынат деп. Көп рахмат. Мен өзüm дагы geldim, şu ötüyün hep köşe geldim. Köşe gitmen taptırdım. Köşe geldim. Köşe gelip yakın o şekilde turup saat 10'dan öte 11'e yakın aldım. Yani kagazdı. Oşo kagazды эле алдына башка